大家平安，jawab tu sokat jam-jaman nama kajian na sulibat. Sakatu sokat jam-jaman orita sepui. Kai na cemas imazai tu Tisaroniki sangasan. Imazai tu sepatya sulatan, imazai tu tapuru katu ciro akayam, pacu tapuru katu waro akayam. Tisaroniki 前书4章13节到18节。Lavdek Azwa patara na matsayanga a marka chau salingamen toa kemelangmu toa patara aichu manano na talimu zamu anamaya toa marka nekano kuzangara na chau namasaruiten toa na matsay ti Yesu sa mabalut manasika masaruiten tua uri papuvaduten noa cemas azwa na masarute Yesu na matsaya nga atsaw apaki saselang te Yesu pai pasusuamen tua turu noa tamarere ivu tanumon ai chua titena uri walalu tanga noa no mantes mumalata marere tuazwa adao ini katina uri masan teisanga sangata tuazwa na matsa yanga atsawa kitsevungan te amadu saka tuazwa uri maranta alingau no pajajikat katwa tara vuruvurungan tua saskaulani taribabau katwa rapan no cemas sana diteketeku ata marareng kemasi dari babau au wazwa ite kirsito na matsa yanga uri te sanga sa mabalut sana ka titena walalu tanga uri arapena paki saslang te madu sate palabababi nanga tua repos sate sebung anga ibabau katwa marairai kemasi tuazwa uri na kita belangai iten tua marairai aparau manasika ulama banai chua kai anu sipara papopicu sanu pasasa aichu kai noa cemas sini vichike mazai tua Tisaroniki 前书4章13节到18节。主要再来，弟兄姐妹们，关于已经死了的人，我们希望你们知道一件事，免得你们忧伤，像那些没有盼望的人。我们相信耶稣死而复活，所以相信上帝也要把那些已经死了的信徒跟耶稣一起带去。我们现在照主的教导告诉你们，我们这些在主再临那一天还活着的人，不会比那些已经死了的人先跟主相会，因为主的命令下，天使长一喊，上帝的号筒一响，主本身要从天上降下，那时那些信基督而已经死了的人要先复活，接着我们这些还活着的人都要跟他们一起被提到云里，在空中跟主相会，从此我们就永远跟主在一起了。所以你们要用这些话彼此安慰，爱就开暖之慢。督促ka jaman-jaman sini putarban tanti耶稣死而复活。耶稣那么西抓端那么菜上马路，耶稣死而复活。保罗的教导使当时的信徒卸下忧虑，因为知道基督再临时属天的福分是属于所有跟随主的人，所有跟随主的人。在这世代，我们就跟过去每个时代的基督徒一样，面对不同的困境与挑战。而今
全球正面对新冠肺炎 COVID-19、气候变迁造成的天气和战争等危机，基督徒也会因此感到忧虑，并在言谈间显露出来。我们虽能管理好自身的事，却无法掌控那不可预知的人事物，这就是人的限制。保罗照着主的教导，帮助当时忧虑的信徒，让他们对耶稣的死而复活有更深的认识。今日的我可以如何鼓励和安慰那些惧怕死亡的人呢？Cuma na sini papu pisul pasamaraw tanutin. Sa katusokat jaman arusipakinum tanutin， 天灾、人祸、战争让许多生命面临死亡的威胁。我可以为这些落难的生命做什么呢？pasamaraw tanutin， 天灾、人祸、战争让许多生命面临死亡的威胁。我可以为这些落难的生命做什么呢？sini pasamaraw tanutin. Sakala tinana ipauna kamana sini paupit suranwa sama tanutin. Saka tutu kainuri。死而复活的耶稣基督，你应许所有跟随你的人，有一天必与你在空中相会。谢谢你的应许，使我不再惧怕苦难与死亡。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman namakai tinana sulibat saka lata pinaeunut ai chua kai noa cemas latinana izwa ta puzangaran izwa ta kisamula izwa ta kiparain toa cemas ayatoa izwa nga sinilau inoa cemas janu tintu namakai tinama pasa ili ayatoa izwa ichuana masizwa tona matsai sa mabalo tati Yesus Citu ada kamai tari babao nukisa selang tina pararo， 我们有一天会与他在空中相会。kana pasamarao popiso janutin atisuna taken， 大家平安，lamnana sulivat tutswa taken edavan izwa ayatwa izwa pujangaran izwa tasin tasaruan ni teoto ta semat dan nama picul kina mapolat ay kana pasamaraw madi-madi